Mungu anaposema simameni tu anamaanisha nini? Maana yake anasema wakati fulani naweza nikaruhusu adui wako akaonekana anakwenda kushinda, na wakati huo unapitia wakati mgumu, unashawishika kufanya majaribio ya wewe kupambana, lakini nakutia moyo, mwache adui asogee karibu, mimi niko pamoja nawe. Acha mambo yawe magumu kiasi hicho, lakini niko pamoja nawe. Unajua Mungu amerudia maneno haya ya kusema wasipigane mara kadhaa, akizungumza na watu wake, mambo ya muhimu ya kujifunza. Anasema nataka uvumilie uovu wa adui wako. Waone maadui wakifanya uovu katika kiwango chao cha juu, na wewe usirudishe, simama tu. Hilo ni jaribu kubwa sana katika maisha yetu. Wakati unapoona pambano linaongezeka na wewe unaambiwa simama tu, acha waendelee kusema uongo, acha waendelee kujitetea, acha waendelee kupanga mipango dhidi yako, lakini Mungu anasema wewe, kwa kuwa mimi niko upande wako, simama tu. Hilo ni jambo la msingi sana, kwamba kama Mungu yuko upande wetu, basi ni nani aliye juu yetu? Simama tu, usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe.